Muzi wase South Africa isifundazwe sikwaZulu i-district iKingcetshwayo umasipala ilocal umlalazi umasipala silana edanyini iphobane idamu laseshowe idamu lasemlalazi bazolaza abantu mawubona nje la umlomo walo lo lachitha ngakhona isehlo umuga owehlile la ingane yentombazane yakwaSibiya isibongo eminze la kade bebhukuda kuthiwa ukugcina kwayo kubonakala bebekade behleli la kusho ukuthi bafike babhukuda base behlala la angazi ukuthi kunini la ibonakale khona isihamba namanzi yaphakamisa isandla yayoshona phansi yashona kula wamanzi owabona ukuthi ke asenamandla kakhulu esingazike noma ingane igcina ibhajwe phansi kwamadwala noma yedlulile yawungena phansi kwebridge okwamanje ake sibambe la bese siyokhuluma nomndeni oyilunga lomndeni ngoba umndeni uhleli ngale ngasebridgeini babhekile ukuthi mhlambe ukhona abangakubona ngoba ilokhu nje kwenzeke lomuka umphakathi wala uhleli la ubheke ukuthi kukhona okungavela ake sihamba semndeni Muzi wase South Africa njengoba ngeke ngasho ukuthi ke kade singale edanyini sisazobuya ke size emndenini sesifikile umndeni umphakathi lo na ozolekelela ngoba masikhuluma sithi South Africa is good sikhuluma into enjengale ukuthi kufanele sizwelane sihambelane sibambane konke okwenzakalayo la eceleni kwami nginomama la webo umakhosi kodwa ke uzongitshela ke awungithatha mama ungitshela amagama akho umuntu omdala abuzwa amagama kodwa ngayo lesi simo sekusona ngizocela nje amagama akho ubani mama ulindiwe wawafaka ukuthi ushadele wancanana ubudlelwane bakho nengane uthini ubudlelwane bakho ingane eshonile nguma wayomdala mina umama izalwa ingane ezalwa umamncane wami yes uthe lesi sigodi kuphila sencemaneni ingane yona ibisuka kuphi kubo entembeni awusithathe through mayisuka entembeni ifike nini la encemaneni bafike nini la May 20 23 I'm not sure bafike nge-21 yeah bafike nge-21 obevakashile uvakashe ekhaya komama uvakashele ugogo omdala uvakashele ugogo omdala owelamana nogogo wakhe ozalini awusithathe usilandise kwenzekeni nje nina ma indaba zifika nini zifika kanjani kufike ucingo ntambama izolo nje ngabo 3 yebo kwathiwa kunengane emukayo ngapha ezantsi kodwa engazi ukuthi ugele lezi ingane ivakashe kwafakude sasiphuma ke njalo sigijima sizanene mina ngingakaphumi ngibone laba bedlula bengqhwebo kanti uba omncane seshilo ukuthi hayi impela ukuthi ingane yafakude ase ngiyaphuma ke nami bekunabantu ngaqeda ukwenza lawo bantu ngaphuma ngabalandela masifika ke sagudla umfula asisaboni lutho basikhombisa asisaboni lutho sagudla umfula sayishona ezantsi sabuya kwafika amaphoyisa esikhulume nawo sawatshela konke ayisethi sebafonele labatshuzayo kodwa bathi bawufika ekseni sabuza ukuthi senzeni ngenxa ukuthi amakhanda bedidekile bathe okwethu esikubonayo ukuthi hambani ekhaya nolala bazonithinta bazonifonela mangabe sebenza sahamba noma wengane sathi ingane ezinye zimthazi imchake ngoba bengahambeki bamchaka sanyuka sayesofika ekhaya sithe singaphandle ekhaya saxoxisana ukuthi umntakashiya phela entabeni ukuthi amakhanda aduma kodwa siphindelene emuva sivale siphindele emuva solala lapha ehlathini laba basixosha ngokuthi bona bakhunyulwa umsebenzi emsebenzini thina owethu umsebenzi ilowo ukuthi asigade ithambo lethe emanzini sabiyele emuva ke sazoyilalela khona la uma esuka ekhaya ngesikhathi bezobhukuda bajwayele ukubhukuda kwenzekeni bangilandisile yebo bathi kuqhamuke omunye intombazana wangaphesheya nje wamemeza ingane esikhulile kodwa okuthiwa usabathi uthe usabathi le
kwanele asambeni siyobhukuda bajwayeleke vele ukuyibhukudela kodwa abezi kulesi ziba baye lapha empophomeni yebo asambeni sobhukuda namhlanje abantu baningi kakhulu bekhona nje abafana begcwele lapha ngoba nami ngibuzile sekuphuma nezakithi iqembu inqwaba ngabuza ukuthi kwenze njani kanti namhlanje ngapha ezantsi bathi ke bona hayi kunento encane esiyoyilanda oh hayi kulungile bathe mangabe sebelokhuza ke la besefika lo sabathethe abahambe kwasekhala nezincane ingane kwafaka ukuthi nazo icela ukuhamba ayizadedelwa ke lezi ezinye yena wathi uma wakhe gele awuyi wena awakhale kugele akhala ugele akhale bathi ukhale kwaze kwakhomba ukuthi ukhala kwakhe sekubhlungu kakhulu waqhamuka omunye untombazana ozalo dadewethu wathi amdedele ahamba wathi nina thina abakwamkhiza asibuye emanzini umalume akalandwanga emanzini ingane iyama izokubuya angithandi telezi wathi awuye ingane ikhalele ezinye kwaukuhamba kwayo ke njalo wayimemeza yaze yawushona yagijima ngejubane laba nje bibalandela kuthiwa ibaficela kanti vele ke sekuphelile ngayo asibonge mama asibongeni ngoba asibonge South Africa umlalazi lo fire and rescue bafika nomyalezo uthi ingane sebeyitholile sibonge South Africa makutholakala nje ithambo ingane ukuthi ikwazi ukuyobekwa ngendlela okuyona siyabonga kakhulu mama Muzi wase South Africa isifundazwe seKwaZulu idistrict King Cetshwayo umasipala umlalazi njengoba ke sike sakulandisa isimo size ngaso la kuminze khona ingane njengoba befika nje ubona la fire department umlalazi abezimo eziphuthumayo basilethela nomyalezo ubona beqoqana nje umphakathi ukuthi ithambo lengane selitholakele basafuna ke ukuthi ke ngendlela yakhona kufika amalungu omndeni ezoqinisekisa ukuthi ngempela iyona ingane njengoba ubona umphakathi esibonga kakhulu umphakathi ukuthi makunesimo umphakathi uphuma wonke umphakathi adulela ngoba lento yenzeke izolo bahleli la badlela la balala la bevuke bebheke bafika nje abezimo eziphuthumayo bafikele kubona ilento esiyigqugquzela ke eSouth Africa ukuthi ke asibambane sakhe eSouth Africa ibe isigodi sizwelane sithandane sihambelane sibambisane sibonge kakhulu nakumasipala umlalazi nabatshuzi bekwazi ukuthi ke besilekelele ngalolu hlobo angehle ngobonda sizokhuluma ngoba vele isimo Muzi wase South Africa la siKwaZulu la angithi kwaZulu kula eKZN King Cetshwayo idistrict umlalazi leli damu iphobane ngwenya ongafuna ukuvela ezithombeni awusithathe through igama leli damu lingakanani lijule kangakanani liwadlula kangakanani amanye amadamu mingakanani imfula engenela kuleli damu kwenzakalani lingozi kangakanani leli damu leli balibiza ngephobane bathi ngeke ngolimi lwasemzini siyaGrootestrow Dam Grootestrow yebo dam liphakela ishowe liphakele umthonjaneni liphakele iBay most yama companies aseBay ama industry adonsa kuleli damu kunemfula ke emithathu engenela kuleli damu umhlathuze ungenela kuleli damu ulokhu usuke njalo koBabananga Nkandla uzizongena la kunomfula imvuzane othela kuleli damu khona omunye lemfula emincane ke eqhamuka ngapha koVuma nayo ithela la ephobane phakathi lingaphansi ke kuka Department of Water Affairs things yes libalwa ke namanye amadamu leli abathi se deepest dam yes and indlela ke eliyingozi ngakhona uma unyuka ngalo ngomhlathuzo ubheka le sekunegatshanyana eziningi impela la uthola khona izingane ezisuke iqhamuka lapha kule mize lapha koNtembeni nabantu bakhona abayaminza nangapha ngezansi njengoba namhlanje ke nje kade liguguleka ingane yakhona khona la eWard 27 engaphansi komlalazi kodwa uma uthi uyathola nayo ibivakashile isuka ngakhona ngale koNtembeni and uma ulibheka lingozi enelikhulu abantu bayafika bezodoba
uma sekuminza abantu futhi bese kuba ezokuphepha ngoba phela zibalulekile ezokuphepha ziqhele kakhulu nosizo oluthu lidingwa abantu emphakathini uthola ukuthi uma ubheka nje namathimba ngenhlanhla ke namhlanje ngoba bekusuku futhi lokuqala kulontshwa ukuthi icingwe ingane bebebaningi abantu abafikileke kodwa uma ubheka ulwazi lokungena emanzini olukhona esinalo esifundazweni alwenele ngoba uma kuthiwa kuminza umuntu la uyahlala mhlawumbe usuku lonke noma 2 days uthola ukuthi kusalindwe nje abantu abazofika bezobuka ukuthi ke ungenephi kuzokwenzakalani ahlale umuntu ahlale kuze kuthi ngesikade ke bese yatholakala uma sebecinga iyona inkinga ke khona leyo le ngane itholakale bangene engakanani cishe la ekhonjwe khona ukuthi ingene khona cishe ibanga elingaba u3 kilometers ukusuka la ingene khona itholakala ezantsi le sibambeke ezihlahleni yebo iseyihlahleni nje emabibini Asibonge mhlambe ke obonayo usotshela nabangakubo ukuthi ke azame sixwaye ukuthi ke singene emadanyini noma sobhuda emadanyini ukuthi izingane zitholakala ziyobhukuda siyazi ukuthi emakhaya lento yeingane ihamba indlela zayisuke ethunywe ezinye izinto bese ziyokwenza ezinye izinto kodwa nje akubo umyalezo ojwayelekayo ukuthi ke izingane sixwayise nabadala sibafundise ngoba egcineni kugcina sekukhala kugedla kwamazinyo sekwenzeka isimo esinye ngalesi sibi kodwa ngenhlanhla enkulu ukuthi ke ithambo lengane selitholakele. Thank you.